Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya kiniki di ba na bagi advertisement? Balay sila penjenjari la di. Papinyin kerpang kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, tama. Bilay si Bon. Ubah sing obah langdhar Menteri Bedihmi yang tenat Urban Affairs ke Sorkar Jelau lo ong ba ke Sorkar kan pengat kendon an ki briu ki pentut yang jingtu ban thau ya ke jaka nyun habakran hakilat pathai khubor ba sing obah lang lo ong ba ke Sorkar kadang thau ki lat klinti ban wengi ke jinge nakadaw kan nyun hasor chuai ringkat ke jingmi linti ban penulong haki khindiat por ban wan lo ong ba ke jingwa jaka nyun kadang ya chakamat ru nakabenta kanong ba shalong bat kumjuru ke sor chuai. Don't worry, government will take its own course of action when the time comes. Not now. Action kemud No, so many action ada. ini bepersak. So many action ada. Last week, kau duduk di sian, mana kau duduk kuat dari berjuang municipal. Ni badan ketuga dan jika ketuga ni minta tu temporary doping. Saya ketuga nak diskus tu sini, tak kumulong mata kau besar kadangnya. Wadi barok, sekarang malah kesikat kumulong mata ngila ya. Lek don kam don nucu mutah jua lakut thom don chopo Indonesia. Tak bede berkenika permanent bat ngilaya saya ajan yo cerai nama lai south cakap tak pollution kan inspect no kan check no. Nak dengan ada logo feasibility sing tak kuat ni kana. Tak ada ting. Tu si ke bayar so sekali rumungi. Ibu nak government bagi perkat bahasa instruct of officer municipal banilai ben aware yang kisno katu ni ai awareness program undai begin so fair hakabaya de bagani itu doping kan itu just temporary measure ya hakabaya de ber ke permanent ko mo undol bepersia pero ba ong ni ai baik tang ba pisnano bade kan long ka scientific je kata yes it is correct ndala yo yang cakap ba permanent ni lain ni tik ko aspek yang itu mo baik aspek SMU M20 rule kata ini kena diusi isu kena hakabaya de diusi berada ma bon kan hajwai ni parlimen berat kan ko belum mentam don cukup dulu ngomong lakut ke satu air. Kibrio ki klaim persya ya ke permanent scientific based dumping. Yang ni ai tang ba make sure it should be properly managed as per the entity guideline as per the SMW rule. Kan persya. Hanya kadang ke problem clear kan ko belum mentam don bisa mempersuatu persya ya kenika temporary dumping. Tiga tu kan belum makan lah ya. Suatu katu kami bisa lah. Kau bisa kelak kendok nanti por ke beda berka awareness program bro. Tiga kata aku belum lagi kau bisa kerja saya. Presently aku belum don sup dah juai. Tiga ni will solve this matter in a very short time.